Dragi sedmaci, prethodnog časa smo utvrdili rad sile, jel tako? Odnosno, akcentovali smo rad sile zemljine teže i rad sile trenja. Prošli smo i onaj teorijski deo i onaj deo kroz zadatke i pitanja. Danas ćemo se pozabaviti mehaničkom energijom, posebno kinetičkom i potencijalnom, jel tako? Vidjet ćemo šta su, od čega zavise, kada telo raspolaže jednom, a kada drugom. A pre svega ćemo napraviti jedan mali uvod i podsjetiti se koliko puta ste u posljednje vreme imali priliku da čujete sam izraz energija. Često puta i to u različitim kontekstima. Dešava se da čujete izraz obnovljivi izvori energije, pa onda oni koji se ne obnavljaju, pa izvori energije koji zagađuju sredinu, jel tako? Pa onda oni izvori koji ne zagađuju sredinu. Pa sam ja ovdje na ovom slajdu zapravo prikazala energiju sunca, energiju vetra i energiju vode. A prethodno kada smo govorili zapravo o izvršenom radu, mi smo rekli da je rad zapravo šta? Dejstvo sile na određenom putu. I sad svako od nas će reći, aha, da bi vršio rad, moram da raspolažem određenom energijom. Ako hoću da izvršim veći rad, treba mi veća energija. Slažem se. Ali imati veću energiju, to ne znači da ćemo celu energiju utrošiti na vršenje rada. To samo znači mogućnost, odnosno sposobnost tela da vrši rad. Ne mora celokupnu energiju da utroši na vršenje rada. Stoga, dragi moji, dolazimo do zaključka da je energija mera sposobnosti tela da vrši rad. Idemo na sljedeći slajd. Ovdje imamo prikaz zapravo kuglice koja se kreće nekom brzinom V1, znači raspolaže nekom energijom, udara u telo koje miruje, jel tako? I nakon toga ga pokreće. Šta se dešava? Brzina koju je imala ova kuglica pre udara u telo koje se nije kretalo se smanjila, vidimo po dužini strelica, jel tako? Još u 6. razredu smo rekli da grafički, ako hoćemo da prikažemo da je neka fizička veličina koja je zapravo vektorska veća, onda vodimo računa o dužini strelice. Meni je sada na ovoj slici ovo V2 zapravo prikazano kao kraće, što znači da je intenzitet brzine ove kuglice se smanjio. Kasnije ćemo da vidimo zašto. Sa V3 je označena brzina tela koje je pre toga mirovalo. Znači, intenzitet brzine ovog tela koje se kretalo brzinom V1 se smanjio, a telo koje je mirovalo dobilo je određenu brzinu. Idemo dalje. Znači, tela koja se kreću s udarom mogu pokrenuti tela ispred sebe. To je prikazano na ovoj slici. Idemo dalje. Ovdje imamo strmu ravan. Imamo kuglu koja se nalazi na vrhu te strme ravni. I kada ta kugla se spusti i dođe do podnožja strme ravni, već ima određenu brzinu, jel tako? Opet udara u telo koje se pre toga nije kretalo. Kugla smanjuje svoju brzinu, odnosno smanjuje intenzitet brzine, a telo koje je mirovalo se pokreće. Šta smo zapravo ovdje pokazali? Da, kada se telo spusti niz strmu ravan, može pokrenuti telo na koje naleti. Suština svega ovoga i slika pre ove i ova sada jeste da tela zapravo raspolažu energijom kada se kreću ili kada se nalaze na nekoj visini kao što je u ovom slučaju. Idemo dalje. Na ovom slajdu se zapravo pokazuje da energiju može da ima i telo koje je na opruzi, odnosno sabijena opruga može da odgurne telo, a na narednoj slici imate prikazano šta? Opruga koja je sabijena može da privuče telo, odnosno opruga koja je rastegnuta, izvinjavam se. Rastegnuta opruga može da privuče telo. Znači, sabijena opruga odgurne telo, a ukoliko je rastegnuta, ona privlači telo. I to je prikazano ovim isprekidanim linijicama je zapravo povratak tela u prethodni položaj.
Šta to znači? Da i deformisana opruga zapravo raspolaže određenom energijom. E sada, htjela sam da napravim rezime svega ovoga. Šta se dešava ako telo vrši rad ili ako neko drugo telo vrši rad nad posmatranim telom? Gledajte sada. Znači, da bi telo dobilo brzinu, mora ga ubrzavati neka sila na nekom putu. Međutim, to nije jedini uslov. Da bismo telo podigli na strmu ravan, moramo na njega delovati silom usmereno naviše po nekom putu. Da li vas ove rečenice i ovo sami naslov šta se dešava ako telo vrši rad ili ako neko drugi vrši rad nad tim telom, da li vas ove rečenice asociraju na one malo pre slajdove koje ste gledali? Naravno da bi trebalo. Jer na prvom slajdu smo imali šta? Imali smo kuglicu koja se kreće nekom brzinom, udara u telo koje se nije kretalo, pritom ona smanji intenzitet svoje brzine, a ovo koje se nije kretalo počinje da se kreće. Tvrdnja ova je vezana upravo za onaj prvi slajd. Za drugi slajd imali smo telo koje se nalazi na vrhu strme ravni, je li tako? Očito je da i ono raspolagalo nekom energijom jer se nalazilo na nekoj visini. Kaže, a sada imamo varijantu da to telo podignemo na strmu ravan, mi moramo na njega delovati silom koja je usmerena naviše na nekom putu. I na kraju opruga. Da bi opruga bila deformisana, na nju mora da deluje neka sila na nekom putu. To smo pokazali na onom primjeru kada smo imali sabijenu oprugu koja može da pomeri telo i rastegnutu oprugu koja može da privuče telo. Idemo na naredni slajd. Zaključak je sljedeći. Da bi telo dobilo energiju, na njega mora da deluje sila na određenom putu, to jest rad mora da vrši drugo telo. To je takozvani rad spoljašnjih sila. Gledajte sada, znači rad spoljašnjih sila. Šta to zapravo znači? Mi na onom prvom slajdu šta smo imali? Imali smo jedno telo koje je delovalo na ono drugo telo, je li tako? Pritom, ono što je jako važno jeste sljedeće. Znači, spoljašnja sila je delovala na ono telo koje se nije kretalo. Na početku mu je brzina bila 0. Nakon udara one kuglice, to telo je dobilo neku brzinu, je li tako? Znači, energija u krajnjem položaju je veća od energije koju je telo imalo u početnom položaju i u tom slučaju je promjena energije zapravo jednaka povećanju energije. Zašto sam to tako napisala? Gledajte, ako stoji ovaj znak delta ispred neke veličine, on označava promjenu. Promjena bilo koje fizičke veličine u fizici zapravo predstavlja razliku krajnje i početne vrednosti te fizičke veličine. Ako je u pitanju rad spoljašnjih sila, kao što smo imali na onoj prvoj slici, u toj varijanti, znači rad spoljašnjih sila je jednak razlici energije u krajnjem položaju i energije u početnom položaju. Ajmo sada na drugi slučaj. Znači, ovo je bio slučaj kada je spoljašnja sila vršila rad nad drugim telom i onda smo razmatrali njegove energije. Ajmo sada da vidimo šta se dešava sa telom koje vrši rad. Šta je sa njegovom energijom? Recimo, ona kuglica malo pre, jel tako? Ta kuglica se kretala, udari u telo koje se ne kreće. Ok, ajde vidimo šta je s njom i s njenom energijom. Kaže ovako, gledajte sada. Rad tela je jednak razlici energije u početnom, pošto je u početnom imala veću brzinu, raspolagala je većom energijom, minus, jel tako, energija u krajnjem položaju. Znači razlika energije u početnom i krajnjem položaju. I to je jednako minus delta E. Gledajte sada. Ovo će verovatno svakog od vas dovesti do zabune. Odakle se pojavljuje sada minus delta E, a malo pre smo rekli da je zapravo delta promjena, a promjena je razlika početne i krajnje. Ovo ću izvesti na tabli. Sada ću vam objasniti na koji način dolazimo do ovog obrasca. Znači, rekli smo ovako. Rad koji izvrši telo jednak je
E1 minus E2, jer je energija u prvom položaju bila veća nego energija u drugom. Ajmo da to razmotrimo. Šta ćemo uraditi? Izvući ćemo znak minus ispred zagrade. Pa ću onda da kažem ovako. Aha, E2 minus E1. Da li sam ja bilo šta izmenila? Ne. Minus E2 ostaje, minus E1 je E1 pozitivno, je li tako? Ovo mi predstavlja delta E i iz ovog razloga ja pišem da je to jednako minus delta E. Znači ja vas molim u ovom slučaju nemojte razmatrati delta E pozitivno, delta E negativno, nego razmatrajte ako nemate znak minus, nego imate samo delta E, da dolazi do povećanja energije, a ako imate minus ispred delta E, energija se smanjuje. To upravo i piše na ovom slajdu. Posle svakog rada koji izvrši posmatrano telo, smanjuje mu se energija. Šta se desilo? Pri svakom udaru sa nepokretnim telom smanji se brzina ovog tela koje ga je udarilo, je li tako? Pa i sposobnost vršenja rada, odnosno smanjuje mu se energija. I to je prikazano na ovom slajdu. Ja sam vam sada objasnila odakle ovaj izraz, zašto E1 minus E2, iako sam rekla da je uvek razlika zapravo početni, odnosno razlika krajnjeg prednosti energije, odnosno energije u krajnjem položaju i energije u početnom. U ovom slučaju, ako je u pitanju rad tela, onda je promjena energije jednaka razlici energije u početnom i energije u krajnjem položaju. Idemo na naredni slajd. Još nešto, da objasnim i ovaj deo ovde. Vidite uglaste zagrade. Kada se koriste uglaste zagrade? Kada izvodimo jedinice. Ovo bi značilo da je jedinica za rad jednaka jedinici za energiju. Odnosno za promjenu energije, samim tim i za energiju, što bi značilo da je jedinica za mehaničku energiju zapravo džul. Ista kao i za rad. Da li je to čudno? Da li vas to čudi? Ako smo malo pre rekli da je energija zapravo sposobnost tela da vrši rad, onda je logično da te dve veličine imaju istu prirodu. Idemo na sljedeći slajd. Sada ćemo se pozabaviti kinetičkom energijom. Kinetičkom energijom zapravo raspolažu sva tela koja se kreću. Sama reč kinein na latinskom znači kretati se. Ono što je zapravo važno jeste sljedeće. Vi na ovoj slici imate definiciju šta je kinetička energija. Rekao smo energija kretanja tela. Čovjek kad se kreće ima mogućnost da nogom udari loptu, da pokrene bilo koje telo pri tom svom kretanju. Voda, recimo pri kretanju, može da okrene lopatice turbine. Znači u svim tim slučajevima tela koja se kreću raspolažu određenom brzinom i raspolažu određenom kinetičkom energijom. Znači tela koja se kreću raspolažu kinetičkom energijom. Idemo dalje. Na ovoj slici imam prikazano sljedeću situaciju. Znači telo koje miruje, na to telo počne da deluje sila. Sila mu daje neko ubrzanje, jel tako, ubrzava to telo do neke brzine v na putu s. Na početku telo ima kinetičku energiju nulu, jednaku nuli, a na kraju ima kinetičku energiju mv na kvadrat pola. Odakle ovo? Znači mi smo malo pre rekli energija kretanja tela, nismo razmotrili od čega ta kinetička energija zapravo zavisi. Ajde uzmite samo ovaj slučaj koji je na tabli. Više nego dovoljno. Znači, ukoliko tela, recimo imate dva tela koje se kreću istom brzinom i šta se dešava ukoliko im je masa različita? Telo koje ima veću masu imaće veću kinetičku energiju. Telo koje ima manju masu imaće manju kinetičku energiju. U varijanti da imam dva tela koja su jednake mase, telo koje ima veću brzinu imaće veću energiju i obrnuto telo koje ima manju brzinu imaće manju energiju. Formula za kinetičku energiju je zapravo mv na kvadrat kroz 2. Znači kinetička energija srazmjerna je
proizvodu mase i kvadrata brzine kojom se telo kreće. Potencijalna energija je energija međusobnog delovanja tela ili čestica tela. Kad kažem potencijalna energija je energija međusobnog delovanja tela ili čestica tela. O čemu se zapravo radi? Na prvoj slici imate prikazano međusobno delovanje između kugle koja se nalazi na nekoj visini i zemlje. Gledajte ovako, ovo F jednako mg je sila kojom zemlja privlači ovu kuglu. Sa minus F je označeno delovanje reakcije prema trećem Newtonovom zakonu. Znači i ova kugla deluje na zemlju silom koja je istog intenziteta, istog pravca, ali suprotnog smera. Znači ovo F i minus F zapravo imaju samo suprotan smer, sve ostale komponente, znači pravac i smer su isti. Suprotan smer, ostale komponente intenzitet i pravac su isti. Dobro, idemo na sljedeću sliku. Na sljedećoj slici imate šta? Imate prikazano neko telo koje se nalazi pod dejstvom elastične opruge, je li tako? Izvučeno je. Silom F je prikazano zapravo kako to telo deluje na elastičnu oprugu, a silom minus F kako ta opruga deluje na ovo telo. Opet naravno važi treći Newtonov zakon, znači jednake su po intenzitetu, jednake su po pravcu, a suprotne su po smeru. Ajmo da vidimo dalje. U oba slučaja, znači bez obzira da li je to telo na nekoj visini ili je deformisana elastična opruga, mi imamo potencijalnu energiju usled uzajamnog delovanja između tela. Sada, dolazimo do onoga što se zove gravitaciona potencijalna energija. O čemu se ovdje zapravo radi? Ukoliko se telo nađe u blizini Zemlje, u tom slučaju raspolaže gravitacionom potencijalnom energijom. Znači, važi sva ona priča od malopre vezana za potencijalnu energiju, da je potencijalna energija zapravo rezultat uzajamnog delovanja između tela, pa smo imali prikaz kugle na nekoj visini, jel tako, i delovanja između te kugle i površine Zemlje, odnosno Zemlje. U ovoj varijanti potencijalna energija tela koja se nađe u blizini površine Zemlje naziva se gravitaciona potencijalna energija. Na ovoj slici zapravo šta imamo prikazano? Imamo prikazano podizanje tela, znači telo koje se nalazi na površini Zemlje, podigne se na visinu h, jel tako, pređe put koji je jednak h i šta se dešava? Gledajte sada, u varijanti da ja napišem da je v konstantno, znači da je brzina stalna. U tom slučaju meni je sila F jednaka sili zemljine teže, znači postoji ravnoteža između te dve sile i onda mogu da napišem da zapravo je rad jednak promjeni potencijalne energije, jel tako? U ovom slučaju A će biti jednako delta EP, a delta EP će mi biti mgh. Iz kog razloga? Zato što u ovom prvom slučaju EP mi je 0. Znači, delta EP je mgh, odnosno sama formula za potencijalnu energiju je mgh, što znači da potencijalna energija zavisi pre svega od mase tela, znači tela koja se nađu na istoj visini. Ako je jedno telo veće mase, imat će veću potencijalnu energiju. I druga varijanta je ono koja ima manju masu, a nalazi se na istoj visini, imat će manju. Druga varijanta je da imamo dva tela koja su jednake mase, a nalaze se na različitim visinama. U tom slučaju telo koje se nađe na većoj visini raspolaže većom potencijalnom energijom. Napomena. Nivo od koga se meri visina tela naziva se referentni nivo. Sad, pošto je visina referentnog nivoa 0, znači taj referentni nivo određujete proizvoljno. A kad ga odredite, uzimate da je on zapravo nulti nivo. Potencijalna energija tela
na tom nultom nivou je jednaka nuli. Vi možete da uzmete kao referentni nivo, recimo, površinu klupe, pod, možete da uzmete površinu zemlje, možete da uzmete dno bunara. Znači, sasvim je svejedno šta ćete uzeti, ali vodite računa pritom da je potencijalna energija na referentnom nivou jednaka nuli. To imate prikazano i na ovoj slici. Znači, ukoliko je telo se nalazi na visini većoj od referentnog nivoa, njegova potencijalna energija je pozitivna, a ukoliko je, recimo, kao u ovom slučaju, ovdje je referentni nivo ova tačka, znači u tom slučaju energija u tački 1 je minus MGH1, zato što je ispod referentnog nivoa, a u tački 2 MGH2, zato što je iznad. Na samom referentnom nivou potencijalna energija je jednaka nuli. Nakon ovoga, s obzirom da smo završili sve što je vezano za kinetičku i potencijalnu energiju, u smislu teorije i objašnjenja, prelazimo na zadatke. Uradit ćemo jedan zadatak koji je vezan za kinetičku energiju tela i jedan zadatak koji je vezan za potencijalnu energiju. Prvi zadatak glasi kolika je kinetička energija lopte mase 200 grama kada se kreće brzinom 20 metara u sekundi. Znači, zapisat ćemo podatke. Data je masa 200 grama. Kada se kreće brzinom 20 metara u sekundi, dato je V, 20 metara u sekundi, i traži se kinetička energija. Malo pre smo rekli da je kinetička energija zapravo jednaka proizvodu mase kvadrata brzine, ali tako? Ono što nam je sporno u ovom slučaju jeste što je masa data u gramima, pa ćemo ga pretvoriti u kilograme, znači 200 puta. Gram je 1/1000 deo kilograma, a u ovoj varijanti imamo onda da je ovo 0,2 kilograma. I sada ćemo izračunati kinetičku energiju. EK je jednako. Masa je 0,2 kilograma puta 20 na kvadrat. Moj je savjet da odmah kvadrirate. 400. Kvadrirate i broj i jedinicu. I sve to kroz 2. Kinetička energija je jednaka. 0,2 sa 2 mogu da kratim. Ovo je 0,1. 0,1 puta 400 je 40. Čega? Sada dolazimo do onoga šta je džul. Podsjetit ćemo se prethodnog časa. Šta smo rekli? 1 džul je newton puta metar. U redu. Šta je 1 newton? Kilogram puta metar u sekundi na kvadrat, puta ovaj metar. Znači, kada spojim ova dva, dobijem kilogram metar u sekundi na kvadrat puta metar, dobijam kilogram metar na kvadrat u sekundi kvadratnoj. Znači, džul je kilogram metar na kvadrat u sekundi kvadratnoj, što imamo ovdje, i konačan rezultat je 40 džula. Ovim smo završili prvi zadatak. Idemo na drugi. Na kojoj visini dečak mase 20 kg ima potencijalnu energiju 500 džula u odnosu na podlogu? Znači, u ovom slučaju referentni nivo mu je podloga kao nulti nivo, pa ćemo obrisati tablu. Drugi zadatak, zabeležit ćemo podatke. Na kojoj visini dečak mase 20 kg ima potencijalnu energiju 500 džula. Traži se
visina. Kad god imate iznad crte, unutar, u ovom delu gdje su podaci koji su nam poznati, neku veličinu za koju znate da postoji formula, vi ćete je napisati i preko nje rešiti ceo zadatak. Znači, sada imamo potencijalnu energiju i pišemo onda da je EP jednako M puta G puta H. U redu, odavde fali mi H. Čemu je jednako H? Znači, iza ovoga sledi da je H jednako EP kroz mg. Za G ćemo uzeti kao i prethodnog časa da je približno 10, čisto radi računice, olakšavamo sebi. I onda kažemo da je H jednako, EP mi je 500 džula, kroz M mi je 20 kg, puta G mi je 10 metara u sekundi kvadratnoj. Idemo, skratimo jednu nulu, odnosno dve nule dole, dve nule gore i imam 5 sa 2, znači H je 2,5, da vidimo čega. Vi biste odmah upisali da je metar, slažem se, ali ajde da iz jedinica koje su date sredimo čemu je jednako. Šta smo malo pre rekli? Da je džul, kilogram, metar na kvadrat u sekundi kvadratnoj. Kratimo kilogram i kilogram, metar i kvadrat, sekund kvadratni i sekund kvadratni i ostane mi metar, što i jeste očekivana jedinica za visinu. Znači, H je 2,5 metra. Znači, na visini 2,5 metra, dečak mase 20 kg raspolaže potencijalnom energijom od 500 džula. Time smo završili ovu lekciju. Narednog časa ćemo utvrditi ovo što smo danas, o čemu smo danas govorili, putem naravno opet pitanja, putem problemskih zadataka eventualno, odnosno računskih zadataka. Hvala lepo i do sljedećeg puta.